Yo, what's good people? Ikaze kuri tugiye kubana no kumaze kwimenyera kugenda tubazanira exercises zigiye zitandukanye buri cyumweru tuba turi update kuri exercises cyane. Umunsi turi buze gukora kuri upper body, turaza gukora kuri push up, turaza gukora kuri abs, turaza kuzikora, turibuze gukora kuri plank push up kugira ngo ukore exercise yawe ibimeze neza. Ikintu biba bigusaba ni ikintu kimwe, kuba ufite ahantu uri bukorere wahatunganyije neza, kuko n'undi buze gukora cyangwa hasi kira amaboko hasi, nawe niyo mpamvu ubuze gushaka akantu ukira hasi kandi katari buze gutuma ubabara. Ikindi no gushaka imyenda myiza kugira ngo exercise ze kuryohera, umwenda utagufata cyangwa wa mwenda wigize umwuka, ubundi tukabana neza. Here we go. Listen to my beat. Kick that bass. Yes, here we go. Drop the bass. Tugiye gukora iyo bita plank push up. Urumeze kuboko kumwe hasi, kamanuka ukundi, kuboko kazamuka. The journey into sound, into the light. Get ready. Yo kwereka uburyo bwa kabiri ushobora gukora zino push up, ukabikwiza ku maboko yawe, ukabikwiza na chest. Amavi yawe agomba kuba ari hasi, amaguru nuze kuyazamura, amano nayo ashinze nk'ukora push up usanzwe, ariko amavi yawe ari hasi. Turacyari kuri push up itandukanye, zamuke akaboko imbere kandi ukazamura imbere. Yes, here we go. Guys, sisi nayo kora push up, kuboko kumwe hasi, kundi kuzamura hejuru, umanuke,
kandi kaboko. Guys, turacyari kuri triceps. Uraza gushyira amaboko inyuma, amavi yawe rimwe, ujya umanuka ukoresheje amaboko uhina mu nkokora, udakoze ikibuno hasi, wongera uzamuka. Dollars, genda gake gake. This is shoulders. Nizo tugiye gukora uburyo akambara umupira wawe ukaba uri kuwushitinga intugu zigaragara umeze fresh. Go. Amaboko araza kuba ari hasi n'amaguru, ujya umanura igice cyo hejuru, wongera uzamuke, udakoze umutwe hasi gake, witonze. Angana triceps uri kuyikora. This is so good kabisa. Tugiye gukora ni y'abasiniya, bayishoboye nawe wageragezaho ukareba ko uri bishoboye twagiye. Ahangaha ikintu ukora uhina inkokora gusa, ntugeze umutwe hasi, ukazamuka ukarambura amaboko. Wibagirwe turacyari gukora upper body kandi na abs ziri muri upper body. Abs ziri ibice bitatu. Hari abs hejuru, hakaba izo hasi, hakaba n'izi twita oblique. Uyu munsi turaza gukora zose, turaza kuzivanga ko turi gukora upper body. Iyi ngiyi uburyamye wahinya amavi, noneho ukazamura gatoya, utazamuka cyane, ukoresha intugu. Ukore inshuro 10, uruhuke amasegonda atarenze 5, ongera umanuke. Tugiye gukora abs tugiye exercise ya kabiri kuri abs. Turaza kuzamura amaguru, uzamuka,
byibuza ugerageze gukora exercise ukora utuntu 10 uruhuke amasegonda 5 cyangwa amasegonda 10 biterwa nawe wiyemeje wongeye ukore gusa ugomba kuruhuka amasegonda ari buze kungana n'ibyo buze kuba uruhuka ku nshuro ya kabiri. Guys, this is so sweet, so sweet. Nta kintu cyiza nko gukora siporo. Ndi kumva meze fresh, imyanda nayisohoye mu mubiri, nari freshinze. Nta kiba gisigaye ubuzima bwanjye mba nabusigasiye neza nkuko nawe ugomba kubikora. Umubiri uri fresh, ukora umubiri wawe uko ushaka. Wowe icyo usabwa gukora gusa n'ikintu. Ukora subscribe, ubundi tukakwereka imyitozo wakora kugira ngo wite ku mubiri wawe. Abs na bintu byo kuzana inda nini kabisa ngomba kugufasha ukaba fit ahantu hose ukaba ukagakora shoulders trap maguru ukayakora chest ukayikora buri kimwe cyose icyo nakubwira cyo nahandi wakora exercise uri kubyumva tugufasha gukora buri hamwe hose ushaka kandi biri mu kirimo cyacu biri inshuti zawe kuri subscribe duhure kuri next video very soon.